umucanshuro ubundi igisobanuro cy'ijambo umucanshuro kiragoye hari abashobora kwibaza ko byoroshye hari amasezerano mpuzamahanga y'umuryango w'abibumbye hari ayo azwi cyane n'ayo mu kwezi kwa 12 mu 1989 ni amasezerano y'umuryango w'abibumbye yagezweho nyuma y'impaka ndende cyane cyane ku gitekerezo cyari cyanatanzwe na Nigeria muri za 1981 ariko ibihugu bikomeye cyane cyane byo ku mugabane w'Uburayi cyane cyane birimo nk'Ubwongereza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, hari ibihugu byinshi ubona bidashaka ko habaho nayo masezerano kubera yuko iyo ureba imiterere y'ikibazo hari ubundi hari ibintu bita ngo CMP ni ukuvuga ngo ni byo bita ngo ni société militaire privée noneho bakavuga ngo abandi bo bakazita za société nyine zitanga services z'umutekano be wabone ko bazita akenshi usanga zirimo abantu bagiye nko muri retirement nibo bazishinga abantu bahoze ari abasirikare ngira ngo hari nk'iyamenyekanye cyane yitwa Sunline International iyo ni y'Abongereza yashinzwe muri za 90 ndetse iza no kugira uruhare mu ntambara za muri kiriya gihugu kiba karagahugu gato kitwa New Papua Guinea muri za 97 igira uruhare muri za Liberia muri za Sierra Leone igihe cya Bashar Taylor n'abandi donc ni ariko yaje gufunga imiryango yayo ntabwo kibaho mu 2004 hari indi yitwa ngo ni executive outcomes nayo irazwi mu gihe cya za apartheid hari abacanshuro babayeho igihe cya abo bita ngo les sécessionnistes Katange bo bigihe cyaba Moise Chombe aho habaye abacanshuro benshi havugwa bitwa ba Jean Shkaram bavugwa hariya hari abitwa ba Bob Donald abo baravuzwe mu ntambara zo muri Kongo hagati ya za 63 meme kugera no muri za 67 hanyuma hari ikindi uyu Bob Donald nanone ngira ngo avugwa muri za kudeta nyinshi muri Afrika nk'ivugwa kizwi cyane nibuka nk'aya masezerano twanavugaga yo muri 89 ngira ngo yabayeho nka nyuma y'ukwezi kumwe nibuka ko muri November icyo kintu ndakibuka twara abanyeshuri icyo gihe makuru twabyutse twumva makuru batubwira ngo muri Komore habaye kudeta bica president waho witwaga Ahmed Abdallah ariko icyo gihe bavuga ko ari timu ya Bob Donald no mu mercenaire w'umufaransa hari abandi bitwa ba Christian Tavernier bavuzwe donc kuvuga ngo hari amazina menshi uyu munsi murumva Blackwater igizwe n'abamercenaire bakomoka muri za Colombia ni ukuvuga ngo aba bantu bo uko babona mercenaria habaye cyane cyane ni ikibazo cyenteresaga ibihugu bya Afrika kuko muri 72 hakiri cyitwa OUA Organisation de l'Unité Africaine yaje gusimburwa na African Union batangiye kuganira hari deba zabereye ahitwa Rabat muri Maroc hari zabereye Rwanda Angola igihe cyazaye mupera n'izindi ariko igitekerezo cyari ukuvuga ngo biriya bihugu igihe cyo kurwana inkundura yo kugira ngo bibone ubwigenge hari abakoroni batashakaga kugenda banagenda bakagaruka muri iyo sura y'abamercenaire icyo gihe bifitanye n'isano n'ibyo ntugire ngo nabo babirigi benshi bari muri Kongo ntibafitanye isano n'ubukoroni bwari burimo kurangira Kongo nibwo yari kibona ubwigenge muri za 60 hari n'abavuzwe benshi hari nk'umunya Cuba nawe wagiye uvugwa nawe bamwitaga nk'umumercenaire uwitwa Che Guevara
Che Guevara burya nabo hari abantu nabo bamwise nk'umumerisoneri ariko abandi bakamubona nk'umuntu wafashije ibihugu byinshi bya Afurika kwibohora. Muribuka muri abaharaniraga ubwigenge bwa za Zimbabwe byitwa za Rhodesia epfiriya za MPR n'iki ngira ngo nko muri 76 no muri Angola kwanza habaye urubanza rw'abamerisoneri bafashwe icyo gihe. Ngira ngo bari nka 12 bane bakatirwa urwo gupfa. Ubwo nakubwiraga iyo convention yabaye muri 89 kuri initiative ya Nigeria nyuma y'impaka ndende, ariko bageragaho batanga na definition, bagatanga definition y'ijambo mercenaire, ariko mercenaria nka activity nk'ibikorwa by'abacancuro byo ntibashake kubisobanura. Urumva rero Afurika yari mu gisobanuro kiriya convention usangamo n'ibintu byo kuba wakoresha abantu hagamijwe gukuraho inzego za leta. Mbona asa n'uwavanze amasaka n'amasakaramentu. Ni umuntu gashoza ntambara, ni umuntu wagiye avuga ko ashaka gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda inshuro nyinshi, umuntu wafashe FDLR akayishyira mu ngabo ze, umuntu wagerageje kuba intambamyi ku mahoro ashakishwa muri aka karere, ariko kuvuga ngo nta gihugu na kimwe yigeze ashotora cyangwa abanira nabi mu bihugu 9 bituranye na Kongo, especially cyane akavuga ngo u Rwanda na Uganda. Sinzi impamvu yavuze cyane u Rwanda na Uganda. Ngira ngo ubutumwa bw'umukuru w'igihugu buriya nge nkunda kubwitondera cyane ko mba ngomba kwirinda kuba nakora ikosa ryo kubuvugisha icyo butavuga, ariko ubundi ntabwo bonye ikintu cy'ikigunguru kibirinduka ku musozi kivuza induru ntabwo ubwacyo gikwiye kukubuza gukomeza kwikorera ibyo ukora, cyangwa se mu kimwe ngo bya bindi bavuga ngo ingunguru iri mu busa igira urusaku rwinshi. Honorable Senateri Evode Uwizeyimana akurikirana ibibazo ni impuguke mu mategeko mpuzamahanga ko na politiki akayikurikirana. Tugiye kumufasha kugira ngo tubwire mu by'ukuri ibi bisobanuye iki. Honorable Evode mwiriwe. Yego, iyi nama namwe mwayikurikiye, ibi Perezida Tshisekedi yavugiye muri iyi nama ya Global Gateway koko biragaragaza ubushake bwo gukemura ibibazo ukurikije uko ibintu bihagaze muri iki gihe? Mbona asa n'uwavanze amasaka n'amasakaramentu, kubera yuko nyine nk'uko mwabivuze ni inama irimo ibigo byinshi by'ishoramari. Mwavugaga ibigo bigera ku 150. Mwumvise Perezida Kagame yavuga ibyagezweho cy'u Rwanda rwagerageje gukora, uburyo habaho ubufatanye hagati y'Uburayi na Afurika. Yavuze uburyo Afurika yagerageza kwikemurira ibibazo, ndetse avuga ibyagezweho hano. Mwumvise avuga ibijyanye n'urwego rw'ubuvuzi, ibijyanye n'ibijyanye no guhangana n'ibiza, imihindagurikire y'ikirere n'ibindi. Ariko Perezida Tshisekedi ngira ngo akaba yakoresheje nyine iriya forum, ibyo yavuze mwabibonye. Ni umuntu gashoza ntambara, ni umuntu wagiye avuga ko ashaka gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda inshuro nyinshi, umuntu wafashe FDLR akayishyira mu ngabo ze, umuntu wagerageje kuba intambamyi ku mahoro ashakishwa muri aka karere, ariko kuvuga ngo nta gihugu na kimwe yigeze ashotora cyangwa abanira nabi mu bihugu 9 bituranye na Kongo, especially cyane akavuga ngo u Rwanda na Uganda. Sinzi impamvu yavuze cyane u Rwanda na Uganda. Abantu twese byadutangaje, ni imvugo igaragaza za incohérence politique. Navuga ngo le champion des incohérences politiques, kuko ubundi kwinyuraguramo, wenda reka nkoresha ikinyarwanda, ni ibintu kuko biragoye. Nabonye na bamwe mu banyapolitiki bo muri Kongo barimo nka Corneille Nangaa, hari aho yavuze ati uyu muntu nagera ni Kinshasa ashobora kuzibagirwa ko ibi bintu yabivuze. Ngira ngo muri iki gihe biragoye gusesengura imbwirwaruhame za Perezida Tshisekedi, kumenya uwo ari we. Ubundi ni umuntu bita, sinzi niba namwita manipulateur, ariko nk'uko wabivuze, ni discours yo kwiyerurutsa, yo kwiyerekana nk'umuntu pacificateur, kwiyerekana nk'umunyamahoro, kwiyerekana nk'umuntu ushaka amahoro, kwiyerekana ko ashobora kwicara akaganira n'abaturanyi ku bibazo. Ariko umuntu uhakana abaturage be, agahakana akabita abanyamahanga, akajya kuzana abacanshuro ngo akirukanka isi yose ngo ashaka abantu bamufasha kubatsinsura no
no kubarwanya. Nge ndatekereza yuko imbwirwaruhame za Perezida Tshisekedi zizashyira zibe akananira abahinga nk'uko abaturanyi bo mu majyepfo babivuga, kuko nge birangora iyo ufashe disikuru za Perezida Tshisekedi ukareba rimwe nigeze kuvuga nti wenda ni disikuru yavuze yiyamamaza ashaka amajwi, kuko hariho za disikuru bijya bibaho ko muri kampanye abakandida bakabeshya abaturage ibintu wenda batazakora, ariko Tshisekedi ibikorwa bye bindi wabonaga disikuru ye niyo ihuye n'ibikorwa bye, kujya kuzana abacanshuro ni umuntu wari konvenki gushoza intambara, kuko yavugaga ko yiteguye kuzana intambara i Kigali, intambara akayirangiriza ngo aho ituruka. So ibyo bintu rero byose no ko ngira ngo ejo twarimo tuganira mu kindi kiganiro ngerageza kukwereka intambwe u Rwanda rwateye mu gushyira mu bikorwa amasezerano ya Washington. Kugeza ubu leta ya Kongo nta kintu na kimwe irakora. Hari amasezerano aba yaganiriweho yagera gusinywa akabuza intumwa ze kugira icyo zikora. So kugeza ubu ngubu biragoye kumenya Perezida Tshisekedi, kuko hari icyubahiro tugomba abakuru b'ibihugu, ariko nk'umuntu usanzwe wavuga ngo afite ibibazo mu mutwe bitagenda neza, kuko nge birangora kumenya uko donc simbona wavuga ngo dufate iki tureke iki mu bintu Tshisekedi avuga, kuko ameze nk'umwana ukubwira uyu munsi ngo ndabyemeye, mu masaha abiri akakubwira ati ndabyanze. Simbizi ngo umuntu yamufata gute. Nge naho ngaho nge mbona muri iki gihe gusesengura ibintu bya Tshisekedi wenda byasaba abantu baba psikologe n'abahanga mu bijyanye n'imitekerereze, kuko nge nekereza ko Perezida Tshisekedi ibintu avuga n'uwo ari we biragoye kumenya uwo ari we, ariko nk'uko Perezida Kagame yabitubwiye nta musazi usara avuga kurasa igihugu no gusenya ibikorwa remezo byacyo no kwica abaturage b'igihugu cy'abaturanyi. Nge ntekereza yuko icyo u Rwanda rwakoze ni ukwitegura, kuko niba umuntu avuze ngo nzaza kukurasa wowe ntiwaryama ngo uvuge ngo uriya niko yabaye yivugira ibyo abonye. None honorable, ukurikije igihe abitangarijemo uko bihagaze imbere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibiganiro bya Washington na Doha, imvugo ya Perezida Tshisekedi ihatsiki yari igamije iki mu by'ukuri? Nge ngira ngo nuko yerurutsa ko ari umuntu ushaka amahoro, le pacificateur, ariko nta kigamije. Ku ruhande rumwe ushobora kureba ukavuga uti wenda ashobora kubona ibyo yari yizeye bitarimo kumukundira, kandi akabona ko igisirikare cye kirimo kumutenguha, cyane cyane ko byagaragaye ko igihe iby'amasezerano byananirana bikaba ngombwa gukoresha imbaraga za gisirikare, arabizi ko ruriya rugamba yarutsindwa, kubera yuko kugeza ubu igihugu cye hari ibice binini atagenzura, bimaze igihe kirekire. Bunagana imaze imyaka n'imyaka. Ngira ngo iyi mijyi yo mu burasirazuba Bukavu na Goma, ngira ngo urabona ko nayo yamunaniye kwigarura, nubwo akomeza kubeshya abaturage be. Nge mbona ari umuntu ubeshya abaturage be, mbona ari umuntu umanipira abaturage be, agakomeza gufata u Rwanda nka boke miseri, donc gufata u Rwanda nkaho ari rwo ntandaro y'ibibazo byose leta ya Kongo ifite, kuko afite abamurwanya mu rwego rwa gisirikare, ariko afite n'ibibazo bya politike iwe yananiwe gukemura, ku buryo nge ntekereza yuko Perezida Tshisekedi ari umuntu ufite disikuru yo kugira ngo asinzirize abantu, akaba ari n'umuntu ushobora gutungurana isaha iyo ari yose, kuko ni umuntu wiyerekana nk'aho ari pacificateur. Ni umuntu muri disikuru ye biragaragara ko noneho afite ubushake bwo kuba yaganira na Perezida Kagame bagakemura ibibazo bihari, ariko mu bigaragara ibyo akora derrière le rideau nk'uko tubivuga, ntabwo wamenya vraiment ngo Tshisekedi ni muntu ukinge. Ntekereza ko ari ukumwihorera, hanyuma u Rwanda rugakomeza gufata ingamba zarwo zo gucunga umutekano warwo, rugakomeza gukomeza inshingano zarwo zo kubahiriza ibirureba, cyane cyane ko u Rwanda hari amasezerano ruba rwasinye, umutekano warwo, kubahiriza ibiri ku ruhande rw'u Rwanda. Donc twebwe ibitureba nk'u Rwanda nibyo navuga, ariko nge ngatekereza yuko gukoresha forum nk'iriya, ukajya gukoresha kuvuga amadisikuru nk'ariya yo kwiyerurutsa, Tshisekedi kuvuga ngo moi Tshisekedi jamais belliqueux envers les voisins, en tout cas
iyo disikuru nge yantunguye ntabwo nibazaga ko ari ibintu byava mu kanwa k'umuntu nka Perezida Tshisekedi nirabanje no kugira ngo ni ibintu byo muri artificial intelligence by'ibihimbano ariko nyuma nza kubikurikirana nsanga disikuru ari authentique. None honorable, nyuma yuko Perezida Tshisekedi yatangaje biririya muri ya nama ya Global Gateway, twabonye tweet ya Perezida Paul Kagame ndetse ni umuvugizi wa Presidence ya Repubulika y'u Rwanda Stephanie Nyombayire, harimo igisubizo byo batangaje? Ntabwo ibyo bavuze bitandukanye n'ibi ngibi narindimo kukubwira kuko uhereye nyenyera ngo ubutumwa bw'umukuru w'igihugu buriya nge nkunda kubwitondera cyane cyane ko mba ngomba kwirinda kuba nakora ikosa ryo kubuvugisha icyo butavuga ariko ubundi ntabwo bonye ikintu cy'ikigunguru kibirinduka ku musozi kivuza induru ntabwo ubwacyo gikwiye kukubuza gukomeza kwikorera ibyo ukora cyangwa se mu kimwe ngo bya bindi bavuga ngo ingunguru irimo ubusa igira urusaku rwinshi. So hari ibintu byinshi ntekereza yuko buriya butumwa nge nabonyemo nk'umuntu ariko ngira ngo ubutumwa bwa Stephanie Nyombayire nabwo ntabwo butandukanye n'ibi ngibi nakubwiraga kuko byari ugushyira Tshisekedi face à ses contradictions bigaragaza imikorere ya Tshisekedi uwo Tshisekedi ari we n'ibikorwa bye bigaragaza ko arimo kwiyerurutsa ko ibikorwa bye ntaho bihuriye n'ubutumwa yatangiye muri iriya nama. Yego honorable Vodouizeyimana, murakoze turabashimiye. Murakoze nawe.